اللي قال لك هذا الكلام؟ قال أنا يعني عصمة إنه أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت اليمن، كنت قائد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. شهادة من ضابط تركي متمرس طبعا إيه؟ ورئيس دولة بعد ذلك. قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، عندهم الجبال هذه، وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى، لابد أن تقتل أحد. إيه؟ وناس يعني يكتفون بالقليل. Yemen senin çölün kumda, ne istedin yavrumdan, ne yolun ne iz bilirim. Yemen yolumu özledim, ne yolun ne iz bilirim. Yemen yolumu özledim. Oh Yemen, sayfa Yemen, bülbül ötmez yar yar gülün çemen. Oh Yemen, sayfa Yemen, bülbül ötmez yar yar gülün çemen. Yiğidin canın veriyor, üç yetimle yar yar ben neylem. Gelinim hasta yatıyor, üç yetimle yar yar ben neylem. Osmanlı'da zalim paşa kuzgun gibi döner başa. Osmanlı'da zalim paşa kuzgun gibi yar yar döner başa. Param yok ki bedel verir, Yemen yavrumu özledim. Param yok ki bedel verir, Yemen yavrumu özledim. Oh Yemen, sayfa Yemen, bülbül ötmez yar yar gülün çemen. Oh Yemen, sayfa Yemen, bülbül ötmez yar yar gülün çemen. Yiğidin canın veriyor, üç yetimle